ahubwo bose ko ntukadufate nk'injiji ngo ufate abapiyoniya bose ubagire ibihwerehwere nk'aho tutafite ubwenge. Twe tuzi ibyo dukora, tuzi ibyo dufite, tuzi ko ari paye. Ntukaturagire, ukomeze uturagire nk'aho wagira ngo hari ikindi wowe uri kuduha kirenze icyo abandi bari kuduha. Nimba Olivier abasha kutubwira ati mubashe guhahisha paye 50%, munabashe guhahisha Fiat Mane 50, Fiat Mane kuri 50, ubu bikaba bishoboka kuri GCV, nta kosa ririmo, nta n'igihombo kirimo, kubera yuko ibyo ari kutubwira ni byiza, ahubwo biduteganirijwe bishaka kuba byaza mbere yaho. Nta muntu n'umwe ari gushuka Olivier kwiyandika ku rutonde, n'ubushake bw'umuntu, nta kavuyo karimo. Ibyo ari wowe ukoresha sibe nayo irashaka, nayo izaza ishaka kutwiba. Nta kintu na kimwe uri kuvuga kirenze icyo ngicyo, ku buryo wavuga ngo Olivier hari icyo yadutwaye. Wowe ahubwo umeze nk'umuntu buri gihe uri guhangana, sinzi impamvu uhangana kabisa. Mwaretse abapiyoniya ko buri wese afite ibigiye kandi ibyo bifite agaciro, kubera icyo ukunda guhangana. Ubuzima bwawe kuki uhangana, usanga uri guhangana gusa. Mwagiye mwubaha ahubwo abapiyoniya. Mu minsi ishize nibo duhamagariraga kubahiriza GCV, none undi arashaka kuyubahiriza, uti wapi? Kubahiriza GCV simwe mu bidushishikarira, sibyo Nikora ahora avuga ati namwe mwakubahiriza GCV. None ubugiye kuturagira utwumvisha ukuntu umuntu uri bukoresha uri bujye guhaha agahahisha kimwe cya kabiri cya Fiat Mane, ubundi agahahisha nuza abiterane, ubwo ngo arahanwa se gute kandi ari gukurikiza GCV? Ariko bose mwagiye muha agaciro abantu mukamenya ko atari injiji muragiye. Kubuzi kuvuga bitumye utugira injiji twese. Oya, mugiye mureka gukabya wangu. Ino message uri gutanga uragira abapiyoniya baragize inkoni y'icyuma, ntabwo ari yo. Ntugakabye. Ni gute bapiyoniya bisanzwe nukuri abanyarwanda bariko bagwana intambara idafise ifatiro, ariko gusura n'amatwi yo kumva yaramaze kumva. Bisanzwe umweje numbona yuko kurane rwanje yavuze neza, wavuze yuko bisanzwe hajya ubonye ikintu gice kuri dashboard niyo nkuru y'ukuri, kandi yongera avuga gutya ati mwege uba azi yuko agiye muri societe runaka kugura ikintu, azi yuko iyo societe itarimo mu bahiganye muri hackathon, itari muri application, nukuvuga itari muri P-browser, nukuvuga uwo muntu azoba ari yandanje kandi birumvikana. Batuma byumvikana. Mbega ujya Nikora wewe kubera iki yavuze ati amasosiyete akeneye gutanga ibintu mu bapiyoniya, akeneye gukora n'abapiyoniya naze ahiganwe. Niyo sosiyete yo bije yiyadukiza ngo nimuze mugure ngo 50-50 iri muri application zatsindiye hackathon. Nje tumvuga ati uruhande rumwe bavugisha ukuri. Abanyarwanda rero ntambara yabo ego ni ntambara mugabo iza kumenywa n'abantu bafise ubwenge, aza kuba bahatana muri bivyerekeye isoko mugabo ubuze ubwenge niyumve, na cyane abona yuko ipi afise zifise agaciro kanini cyane, kubora bariko barabigwanira bitaranahera ngo bije mu ngiro. Mbese ejo umubona gute? Icyo tuba babwira ati abapiyoniya mutire attention kandi mugande jaruze mavo konte. Ivyo byaba bivuga emayibere mu Bushinwa, urabona ingene bahaye bahatana beba fiki ko bakwiye kuraba wavugisha ukuri bakamushigikira. Ni nayo mpamvu ivyo bavuga ngo besiga ngo batuje ngo dushigikire ngo GCV, bigavye gushigikira GCV mu byaraheze. Hasigaye gusa ko turindira societe zamaze kuba reisi dans P-browser batuzanira ama produit dukore mu ntuze mu muco dans une situation qui est claire. Paze zo kuzabarinjiza binjiza nk'ibintu hamwe n'amatwi rero yo kumva niyumve. Murakoze.